paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mala, darasam ti uminom nuang tagawitan. Sino nga tadag iti talo alalaki iti medyo adayo basay? San mo't ataga dito idang kita? Ay, darasak man nga ipanaw tinuang kao. Takitak man no asino ta. Hey! Oy! Saan ka nga gimak? Intakit na yun. Darasam nuang. Darasam ahatap no di data makita. Sa balit agparparik na kanya kadagit ang lalakay. Sana mapagtalkan titig-tig na ita. Apay nga abog ka nga abog itinwang mo itay. Kaslada kabutang mo. Saan ko akabutang dagiti talo alalaki ang nakitak di tawaig ang kail. Kaya't ko ladidak makita. Tapno masiputak no anya tigagara da dito'y kabildatan. Anyat inaramid da jiwaig. Kaslada pagtultulagan ta. Ha? Itudo ti may sa di pagnan ngagpababay di waig. Apay nga iktudo na nga ti pagnaan iji waig kit adamo may mayat adalan iji kalsada. Dahil tangar ti pagsidawak ang kail. Kaslada sa bahali ang plano ta. Ay! Awagam amin akakadwam atanam. Siputan yun na kita. Ngam di ka agpadlaw. Ariglado ang kail. Saan nga agkamkam malidagit ang agaramit iti saan nga umno dito'y kabildatan. Ay gumatang kami man iti soft drinks ken tinapay yun, ana. Madlaw ko, kat saan kayo ataga dito? Papanan nyo ka di abalay, barok, ay, balasang ka day. Kuway. Isak lang ti balasang kada kami, nana. Nalasang nga dagiti kakaduwak. Nalasang? Anya ti kayat mo asawan? Ano sa nabalasang? Kaya't naasawan, nalasang. Lalaki da. Ay narabak ka Papanan nyo ka day. Kwa. Imbaon da kami nga agsensus dito kabildatan, nana. Agsensus? Kaya't yung asawan. Naggapo kayo ijepis, nana. Sinsusen ni ti babalayo ditoy. Pagduado anda gito Apay asan an ay pakaam mo kada kaming opisyalis. Nana. Tagat-gatangan mingay. Wan. Mabiit laan. Hello. Nakaawag ka, may kagawan. Ada naggapo ditoy, addo alalaki kan may sabakla. Oh? Ibagada kinday na naggapo da kano ijepis, Di kagdanag. Sipsiputan idadag iti tanaw. Amoyo ka day, kapitan. Mas daawak nga iti imbaga data naggapo da kano ijepis, Nakita ida ni Kwarog. Ang mga nupiki dagita at tao. Day tangarod mo ti atap kaw. Nupiki man dagita. Nagkamali da iti barangay. Sinirag da. Ay, kapitan. Daalibtak tayo nga opisyal diti kabildatan. Ay, pudno, ti kinuna. Asino dagay naggapo dito'y balay tuyang? Agsensus da kanumag, kinita da ti balay tayaw. Kahit imunag da. Alangan mo't akasaritak ida di tarwar. Kasla nga minsan na mapagtalkan ti itsura da kay. Pag kunaamot asaan ang mapagtalkan. Nagadaw, ti tatuda. Gapo ka di kadagi ti tatuda kat saan dan ang mapagtalkan. Yakman amaw, ngam kasta ti panagkita. Kasla naggapo da di pagbaludan, no adu ti tatuna. Natap mula siguro da ita. Sapay ko maa, tasan na pudnaw, ti atap ka. Hilaw, anyat nadlaw yun di takwaraw. Imunig da di balay dala kay pensyonado ang kail. Ay inton makapanaw da. Ingka damagan no anya ti inaramit, ken dinabang da iti balay da ita alakay. Unang kail. Isungadak dito'y asidag, taday tati planaw. Dagiti kakadwam. Ayan da. Dadamot iti asidag ang kail. Di may isa, kataday di waig ngagsipsipaw. Nasayat. Saan nga kamala dagita tataw? No, adda madi aplano da. Nadlaw mi pa'y asan na pudno abakla di may isa ang kail. Anyat kahit mo asawan? No isuda lang jay dalan nga wambag balay.
Saan mo't abakla ti panagsasaw kan tigtig na ina? Ay, delikado nga ron. Anya ti kuna ni Kwarog? Saan apod no abakla ti maysa kadakwada? Wen ka no. Kaawatan asaan anasaya at dagidya at tataaw. Apay amang limlimo pay laengay. Ay, adalakit di madi aplano dagijay. Una. Ng pagbabawian da, ta dito'y nakabildatan ngay magaramid iti kalukwan. Ay, di kaagsig sigurado, inteng. Oho. Amangan numasiriban na kayo dagijay. Sirib nga. Siyak pa, iti kasiglatan na kapitan dito'y siriban da. Ay, nagsao ka manen, inteng. Dagiti tanod mo tinasiglat. Na, Adda ka laang dito'y nga agmanmandar. insurok nga ron ida nga agsiglat. Siyak ti para mandar, ta sakit nga ron ti kapitan. Ay, di ka man, inteng. Rugyam manen ti jak kayat. Asino nga tadagiti imay ijay balay? Agsensus da kanumag. Ay, agdwa-dwa ni inteng kadagijay alalaki. Ora siyak maray, agdwa-dwa akmal. Apay nga rod adiyo imbaga, tapno saan ko ida pinastra kaya balay may. Kalaat da ngamin nga inmay, maray. Sana balay, tadadagiti tanod amang sipsipot kadakwada no agaramid da iti maday. Isumulagayam anakitak ni Kwarog iti asidag, kalpasan apimanaw dagijay alalakay. Ay, pasipsiputan ida ni inteng, kukumaray. Impatiliw da kumaitan na. Ay, saan mo abas tapatiliw ti tao, no awan mo't ebidensya. Kasano, nupod no gayam nga imbaon ida ti PSA, saan dala makiuman kadagiti opisyales. Kasta kaday, kunak ano mabalin at tiliwon lata ti tao apagdwa-dwaan. Ay, hello. Anya man ti madamag. Dinamagda ka na no manudang agkakabalay. No mano a kwarto ti balay da ang kail. Anyat gagara dagita at tao. Ado ka din ababalay ti napananda. Medyaw, mga 30% siguraon. Ado nga ron Ay, ituloy yung lata si putan ida. Wanang kail. Jay lapan nakakita kadakwada iti waay kat agdwa-dwa kaon. Paingay nga iti tisimungatan da. Saan nga iti kalsada. No ibagada nagapuda iti kaadaywan asityaw, ti kabangibang barangay. Mapalin. Sa bagay, adayo ti sityo iti kabangibang barangay. Mabalin nga iti waay ti pagnaan. Ay, ngem ure kasta. Makapaatap ti kasta. Iswa siputan yun. Anya nga tatibanagan ti panang sursurot da Kwarog kadagiti nangibaga nga agsensus da dito barangay tayaw. Ay, pinakan ida ti maysa a kabarangayan, maray. Jay balay gay iti asidag ti waeg. Kasta aya. Imbag man tanasaya at akin ko kwa iti balay ang nakadanunan da iti pangal daw. Wan nga rod, maray. Ado ti mula na day jay anak datang. Iso ti impasidana. Ken nagpartit samot iti manok. Ay, nagasat da taimpartyan da ida iti manok. Wan nga rod, maray. Nitip ang manok ko naman. Kas tatayumot ngamin dito'y away. No adda sa nga ili, kat manok ada gusti parchen. Ta isukat nga rod ti adda. Pagyamanan da giji alalakay. Ta impartyan da ida iti manok. Wen nga rod Ay, di kumamot nga rod na panakipangan da Kwarog. Madi maray. No inawagan da ni Kwarog iti chip. Ay, di nan maduktalan ti gagara da gijay. Nagawid ka din dagiti may nagsinsos paray. Imbagada mga agsublida kanumanin. Saan kanupay analpas amin ababalay? Uray kumaano pagsayatan ti mayanda. Maduktalan tayo. Nupod no nga imbaon ida ti opisina ti PSA. Ingka kadaging tuod, nupod no paray. Hali di inton bigat. Awan opisina. Halidigaya, minton bigat. Diyak ang muday ta.
Pati tupay dagi jay nang ibaga nga agsubli da nga agsinsos. Imposible nga umay da pa inton biga. Angkay, dahawag ti may sa kadagiti tanaw. Nakita da kano nga da nanguli ti balay nila kay pensyonadaw. Ay, ibagam kadagi ti kakadwam, tama panda iti asidag ti balay nila kay pensyonadaw. Unang kail, awagan nyo matagiti pulais, darasan niyaw. Ewan, da kayo kidya, darasan niyaw tapno di da makapanaw. Saan kami ngagpatlaw? Apaman arumwarda iti balay da tata pensyonadaw. Panguren mi ita, babaan iti batuta may. Darasan niyaw, mga no diyo ita maabutan. Inakarutin ang kail. Ewan! Mapadam ka di ko araw. Magdardaras ka, Mike. Mapahanak iti balay nila kay pensyonado, tata. At da kano nanguli iti balay da. Anya, ada nanguli ko nam. Ay, umaya man, Mike. Kaya tiyuman ti umay? Saan kayo ang mabutang? Ay, saan ka mabutang? At damit siguro may tulong ka. Intangarudan, no kaya tiyo at talaga ti umay. Ang mga numakapanawan dagiti managdakdakas. Intagarutin na. Ay, ala, mantibunin ka. Ay, sana mabalin tata. Ha? Batuta lang ti mabalin nga aramatay. Enteng, asino nga ta tinanguli iti balay dala kay pensyonado? Maamuan tayo to no umay da kwaraw. Gapo nga ta, tadwala ang dala kay pensyonado kan ti asawa na. Iso nga inulidan. Ay, sapay ko mata maabutan da kwaraw ti agtatakaw. Anya nga iti ko na dagiti pulis nga inawagam. Umay da kanon. Napagbitla dagi jatan nakamotor da. Ay, tidakas kat no magnada ijay waeg nga agturong iti nasulinak asityaw. Biniling ko dagiti daduma, akitaan da ijay adisaw. Tidakas na. No adda armas dagijay ama nagdakdaka. Adda pa nga ta, di tao nagdibalay dala kay pensyonada. Adda pa'y mo't silaw di tabalay da, tata. Mga no adda pa'y ijakin nga to akad saaran. Anya taramidin tayo nga. Intex ko dagiti kakadwak, ngagyan tayo iti ruangan ti balay. Nurumwarda, kalaatan tayo ida panguran iti batuta. Nay, at agsinsinyas ko araw. Ti may sa atanod ka, at dadabay ka no iti ngataw. Anya kay taramidin tayo. Garodok tayo na mapan iti nalingid. Kat mapan tayo iti ruangan. Nurumwarda, paksatan tayo itan. Impagtadi ka pa'y nakaturog kagawad. Apay ka day, kapitan. Gumatang ka kaday kat nasip nga taon. Saan? Napan nga min da kwarog ijay balay da pensyonado alakay. Taada ka nung nanguli iti balay da. Ha? Inuli dati balay ni pensyonado. Ewan nga raw. Dapay kat atap ka. Diyay may nagsinsos di akin aramed. Ay, kasta nga tangag paysaw. Ang mga no imay da kinita, no anya balay ti umay daw liyan. Day tangaro di atap ka. Daring padak abong mabait ti agdan tataba daw. Sinyasam ida, nagsagana tayo. Tata. Psst, 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 psst. Nagsagana tamatay. Dahito iti pang-urko kadakwada. Atay umasidagdan. Ya! Atay nakusbudan tata. At dapay may sana bate. Sige, iguyod tayo dagitoy iti kasip nga tan. Ayan yun, kakadwa. Urayan dak ata mapantayon. Igamyo ka din ti ayan ti kwarta ti pensyonado. Oh! Pungun tayo ida. Taos tuntaw no may dagiti pulays nga nawagan ni Parintay. Dagitoy may naging sisinsaws. Ay, palubusan da kami. Tay bingayan da kayo ti kwarta na alami. Kung tarang kan tupay nga agin babakla. Ha? Piki ka atao. Uray nyo dagiti pulis ta umaydan. Asidagdan. Anya? Maisubli kami man iti pagbaludan? Makitam. Nagsabalit ti busis mo. Ha? Malungsot kayo na iti pagbaludan ta managdakdakas kayaw. Salbag kayaw, binanog da kami pa'y. Saan nga agbaligi ti managdakdakas dito'y kabildatan, tap na muyaw. Good job, Kapitan!
Saan ngagbaligi ti dangkas a tao no agtitinulong kayo amang paksyat kadakwada. Job well done. Ala sigay! Titan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kyan da ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.